thlir tu te chibai ule voin he December ni som panga sang ni som pariat ania 19 MiMSA final day voina hian kan thlir ho don ania hela hian MiMSA ruai tu te official ho anoma anni hian thogrim khop mai kum sang hi paku atang khan MiMSA te hian helai tarmak hin tlan siak na tanan mangtan towa chuan kum tin helai hmuna hian tournament inti siak na championship voi ni voi thoman bo sai thina ni an ha thei em mai an in pek na hero puya de chuan an in pek na awangin mizo thalai tam tak an talent te ege ni hai chu ania de chuan national championship a po mi pathum ngot mai khatiang khan champion kan lo nei to nia na tin medal phei chu lan tam em to soisen po ni lawang chu tiang khop chuan helai tuirial airfield thona tum hun hlui po chop taka he tianga mang chung hianin mizo thalai te nasa takin anni ho hian an choi ka ngani kan tilo thei lovani ti chuan hei in than kan zo chawa in than ma in kan politician ten anaw hla a racetrack puitleng mizorama siam anin tiam veka lawmawm tak ania alom berten ni karing hei ka thian te engpo ni sela helaya MiMSA official ho te hi pumon te hian introduction tamin han pe silang athang e pumon te thoin tikhan han soila balo parve zau thin ta kabula hian in rema ma ni kan secretary John te ania ni executive committee member nia pia chia hian monte a kaming pui ani po executive committee member apia le a tripia ani kan finance assistant secretary nia apia le a sonin RT awmani hi MiMSA treasurer ania pia Linda ania pu anua an pan hi hianin executive committee member chuan MP a ani le a assistant secretary nia chuanin apia le a theih executive committee member pia bera bawa ani po executive committee member ole alom ome ti chuan ti hian in kim chi lo dawin ka hria an kim chi lo solama sonin tourism lamsai da sonin stunts MiMSA in kan hoi hot meka stunts han ti chu hei bike ama choi le hnung choi tiang vel ta khami ho tur khan kan vice president pu fakai solama sonani atel puya hela hian ron tel man thri lo ni chun kim vek tin abak chu kan kim thokata kan la kim lo ob poi kan kim chi lo ama ro chu man dan te hi nang lo ro khol na wang te pon kal thei lo te pon le foina final day ni ni khatna le ni ni na in tluang em pathian zara kan tlung khop mai hei tun in pu cha dan har sang renga chanchu national lamah te kumtir lamah te kan kalna sa ke mani potlemin kan in pu cha thatok lo dewin ka hria hei kan race ma se pathian zara kumchonga in kan kal tlunga hei final day chu kan thleng ta reng maya voina hianin semi final voin ni circuit race a tlan tur kan la nei abak zong chu final ani wa hun kan mang le zan gain nei theile za somriat kan chuang race entry hi state pon lama tang ron kala no mem state pon a hianin shillong atangin panga vel anon kala tripura lama tangin pali vel anon kalboka helaya race ate pon hotel ve nok noka tikhanin hun dum takan ma tin kan stand team hi kan soile du chu stand team pani kan nei team pakhat joki sikim lama tangin anon kala anon kalna hladem wangin nimin khan an perform zoi zoi voin lama min hosan lea tuna perform mek te hi shillong lama tang aron kalan ni bokani sumle pasien so how tak trin khop maya sponsorin hu time ne sumle pa hi kan aw la berha ania ala ni renga sponsorship han mu mai hi chu har khop mai amaro chu hei national level ate min kan an cher chhotan ve pathian zara liu sponsorship te poitlem chona in hong ve tan deu mun chu kan tia kan soi to thin angin state sports council in affiliate kan nia anni atang hianin budget kumtin min pe ve kan lo me anni wang hianin race voice som pakwa lai hei hote kan nia tin winter festival bika hianin tourism department ne na thokin tlai hmuna hian kan ti ho bokan din na satake min tran pui boka milawa chonin ngk spark plug hian tun truma hianin miron tel puya kan lom hle me anni po anin honga hei kan race event te an huwa ro puyan tia na kumlama thazokin nasokin in tran pui thei kan base an tia kan lom khop maya chonin Suzuki hianin tunma ponin nasa takin miron tran pui to thina kan thokho to thina kan naute tamjok tuna national level a
trophy and lak thailand champion theih nei helaya Suzuki dealership LBS Suzuki wang hi ka tilo theilawa ni na sa takin sum le pain min tran puya tuna po hian hei miron tran puya an mani hian in test ride an ron hong boka Suzuki hian bike lian chi sang sang hela hian an ron kenga tuna hian race kan tlan la hian track nung lama sonin khalchin program khan hong meka chuanin race kan zon nuwa chon race track a hian ta hian khalchin hun an mang bokanga chuanin hero khaya hian hela hianin an bike taron phochokin ke ni hi miron tran pui ve bokani 19 MiMSA Racing Championship Final kan en masak bertur hi flat track ania ta hian novice final kan en don ania poncho number 1 ha he lalthan puya ania ani hian hero impulse khala Zampui Riders Club me ania Tripura tanga ronkal ani chuan panhina lal ruai tlua Honda Stunner akhal thunga NXT ania ramthan kima number 3 ania ani hian hero impulse akhal thunga palina hi Samuel Rin sanga ania ani po hian hero impulse akhal thowa longtlai Riders team ami ani thunga tina pangana hi Andrew Malsom zela ania ani hi private niin Yamaha R15 ron khal thunga nia parukna sirbera hian Marcus Vanal Siama oma DSG ania hero impulse ani hian khal thunga ni jumpstart anom lovina lang punom don hlemai hei tilai hi tourism hoin ne tak mai tuyan phua akhu po zia khop mai voin hi khua duayang renga chubang chuan ni savol vol lova akhu po hi azia phani kan thiani punom hlemen tlan chak khop mai pakhat na ni turin tuna hian anin elmek ania permanent hian comment kan lo divele don ania tuna hian longtlai lamatanga lo tel rider thatak mai Samuel rin sangan marshwe meka Andrew Malsom zelan datin lar than puya Tripura lamin atotani pathumna tlan mek boni Samuel rin sanga hi off-road lampang tlan theizet mai nia Southern Motocross Alliance longtlai ne ya po khanin aizo lamatanga kaltam takten anum phak loin pakatna din mun hau pai komin awmani chuti lain DSG rider lawmawm marka sapoi stock engine a season tlak akhal chak deina langa midang te hi big bore engine tune vegan nia 193cc bore velani an impulse hi 150cc emoin lo tianga mase big bore tune engine ani Andrew Malsom zela kian MS section R15 bodia suspension thatayang ber turan duan impulse suspension vu arong khana hei po hi 180cc velani hei cc chu niam beranga masela a theu neu lo khop ba bike chakna piala ma suspension na tha akhal thei viau ni en tu pui po an thanem khop maya kan piala ma son bitam tak an la om boka tuntum MiMSA race hianin mi pui a hi khop mai munom tak zeta yang hian final munom tak en tur kan nei dona hemi that track kan tia hianin flat track a hian class li en tur kan nei dona tin tarmak biga hian kan in suan lenga nakina chuta chuan class riat zet mai final munom tak en tur kan nei don ani tuna khian flat track la tlan ngai me lo lal foi tlong NXT kan muwa palina din huna a hau me kan ni ani hi flat track a voi khatlan ani ma se atlan dan hi thiam reu me a Honda Stunner khalin bike te takte ni alek lam vela nu ma hian advantage tam taka nei ning ka hria Honda lampang telom chuna ni mai theya impulse zo hlir ang khalme hi in off-road bike kan mu to India ma off-road bike kan mu the zinga mi ni Andrew ati thita hlau mai R15 pixel from box lo kick now box lo chu wangzon running ngai don thot mai hi disadvantage lian pui ni motocross a chuan Andrew Malsom zela nor chuak taria poile mai atlan thatte reng ne Samuel rin sanga fal takin ma hruaita phak ai na to lo malama fal takatlan he Samuel rin sanga hania poncho number 4 aha e chuan ahnunga hian hlat takin tuna hian lalthan puya aron tlan mek bokania lal hruai tlonga aron bei phei ve na samai ni hi voi khatlan ani ma se tlan thei reu mai pathum da din hun a hau phado ne ma marka satlan ve reng box ya marka sai stock engine ni ma se khal chak viau tho mai chuti line Samuel ai ro
fal takin ma roi phang ngai naum to lo atlu ni lo chon ti ngai naum to lo a bike hi a chak tha box hi a chuti line andrew a be tham deuh tur kan ngai kha thlu dei box hi a kha MSX a bike tuna chon trophy ala phadon lo ni MSX an lalrin di ka bike a siam sakani a hi R5 engine ma se off road advantage nei thei tur an duang thala an han duan vel ani hian tuna hian in novice final ania an bike hi an duang anga chak khan mang mai thei tin ami CC hi barom lowa hemi track b kai chuan in unlimited ani mai ma se rules kan nei ve a foreign bike ang hi chu open a bak tlan kan phal lo ani Indian manufacturer bike ho hi helai chuan an tlan thei ta a bak nge i off road bike ang chi foreign bike ang chi chu open a chau tlan kan phal ani bike thale thalo akhan advantage ai thlau le don dinan mo ani do ber mai o chuti laina khal tu hi poi mo khop maya tuna samuel rin sanga bike khal po hi bike dang ne na a tiun dan kal mangin nang reng ani chuti chak bik bak chu ni lo ma se a chak lo ti na ni lo mi dang bike ne na thlau lo ti na ni do berang chu bani na la thlam puya helai tripura rider ina khal poi bike chak pa ngai takania an si chi zat po ai nang che che ni ma se a khal tu zira ni ti chu hre khom mai fal takin ma hruai thei tlat ani laptop berani to last lap ania samuel rin sang ala fal nal nal hle maya chona nunga hian lal than puyan fal takin aron zui boka samuel rin sang pakatna ania loktlai racing team ani panina lal than puya hero impulse kala zampui riders club markas valal siama dsg pathumna ani kan thlir le tur hi flat track expert final ania poncho number 1 hi lalrindika review 75 ania yamaha r15 fakala poncho number 2 lalfinkima zampui rc ania hero impulse akhala then poncho number 3 david lalfakzuala arc honda stunner akhala number 4 hi zelal khroipuya review 75 hero impulse akhala lalmoipuya arc yamaha r15 akhala Antlantana jamstart omlo lalrin dikan mar hoi ngal zot mai lalrin dika bike hi R15 ma se impulse suspension zong manania 185cc borvel 180 ang vel niang chu MSX an du to ka modify ni chak khop mai anung che hian R15 tho stock engine handlebar che modify nal moi pu atlan ani chuan nung lama David dal fak zuala pathumna khianin dal finki male te zong te zelal shoi pui den tlani dalrin dika ron du da dal moi puya dal finki ma zelal shoi puya David dal fak zuala den ni tunam position chu green line helai speed hi sang rio maya eng bai nge jam te ka kan pai kan ti chuani kan rider te hian an ngam sia mi te state dang te angin an la expert che si lawa an enge mo accident bal kan lawa wangin eng mo chena tangkhanin aroi ma hi kan pai ta ma se heti an expert chojela chon na kya pokan ta chojel to chongai la high speed corner an ngam nan tuna hian flat tracking kan ti ni dalrin dinga ma roi fal ta kop mai dal moi puya panina tlana pathumna zelal roi puyan lal finki ma pelin pathumna din huna ron hawa tripura lampang palina din hunan hawa pangana David dal fakzuala ani tuna hian dalrin dinga ma roi zel ke pasiam zel tamai dal moi puya panina lain ham tang ve elaya tlan ho trian ho ve kan ne ma se ka hi chuan le thei patop ya pakhat na ni tum vekin ai sual ai fight ani thian kha a soi thei to lo thina le heng poni sela ei kan buang hianin a khu hi kumdang te ngai to chuan ana salo khop me lawmawm tak zeta tourism department te chunga lom thu kan soi mol di selang atang e voini khuwa duaya chu bang chuan ni sa rum lova tuya han phu po kha om zia nei thui khop maya ti hian nuam takin sir tangpon kan lo thlir thei ania tuna kan thlir mek hi 19 MiMSA flat track expert final ani zelal troi pui le lal fingai nai dun le maya tuge pathumna ni jok don dal moi puya panina din huna ala hawa pathumna zelal troi puya palina David lal fakzuala o palina lal finkima anung bera David lal fakzuala ni
khi để biết là chúng mình mở lâu rất đến point mù về phim cho anh ta tăng cái transfer cái nghe tí nữa ông tất cả này anh cho anh transfer final là đủ phim mình một tổ GP point là cái pe cái này vàng in point hiểm move đó là rider champion à point mua team champion à point thấy to bắt score tụi mà vàng in transfer in tụm sam rồi này tụi nào point lâu transfer thấy lâu point sẽ anh rồi tập anh rồi khen sam rồi này số tiền cầm chọn team để anh mà đi tên cho nên mình ngay nàyแล้วฟิงอากูสวดเตวเล่ไม่แล้วเรื่องตุกันคนนั้นละฟ้าตกครบไม่ให้ทุกพลันนี่เราชวนประคัตดินหุ่นจุดเสียงซานี่อ่างไงนี่แล้วมวยปุ้ย5 stock engine handle bar เจ้ modify engine กลางไทยครบไหมนุ่งเจ้าเตะส่งเตะระเบียบ75นี่นะแม่กันนี่ที่กลุ่มน้ำปังอินทีมเมตันเนี่ยทุกกลุ่มตุนซีส่วนไหนเราชวนนี่ที่เห็นทีมชนะอมินไอ้ไฟจุดไหมนี่ปฐุมน่าแล้วฟิงกี้มาที่ออฟโรดกลางไทยด้วยไม่เนี่ยแล้วทันปุ้ยจามปุยไรแต่สมีขมีอูคานี่นี่พวกกันจินาคานกันปูงทรอฟี่แล้วนี่อูเฮียนทรอฟี่ละภาคตัวเนี่ยตัวน่าเห็นกันทีระเบกันนี่แล้วมวยปุยไล่ติดได้แล้วลานั้นเปลที่บิ๊กเราใต้เดี๋ยวนะกูละเดี๋ยวนะช่วงเลยเสียตีวักไงนะผมบิ๊กเรานี่โอ้เตะจงเตะแล้วฟิงกี้มันรอนเปแล้วปฐุมน่ะดินหุ่นอารอนเฮาจัดไหมเตะจงเตะที่ติดกระสุนตัวเนี่ยอารอนเลเปลเทงเอ็มเตะปนขี้รอนเปลตุ้มขบไปแล้วฟิงปฐุมน่ะดินหุ่นอัตลานเบกแล้วมวยปุยปัตนีน่ะดินหุ่นน่ะเฮาเมกพวกนี้ตัวน่ะเห็นเอ็นตูมีปุยปนบุกสดแล้วมั้ยอะ racing เฮียนมีริงก็ทีนครบมั้ยอะที่ละเฮียนมิมซาเดนเตียงคุณอาเฮียนอินคุณปุยเหล่าแข่งอาเฮียนแชมเปี้ยนชิพอุณหภูมิตักที่เฮียนบัวใส่ทีน่ะมีปุยนั้นหลุดตักเจตันนี่เฮ็ดเดียงบัวใส่ตัวเรียนสุ่มตั้มตักเสนังไอทีน่ะ LBS Suzuki เตดิน NGK Spark Plug CM2 เตอันฝักอมตักเจตาอันนี้จาระเตียงเฮียนโหลดลิงตะกินเตียงอินดีเซียร์นี่ในเทนี่แล้วเรื่องที่การฟ้าตะกินมาช่วยรู้นี่เราจำปักขัดนัดเสียงซานี่เล็บขัดเล็บสั้นเวลินมาช่วยตอนนี้สุดที่ไล่ที่แล้วมวยปุ้ยจุดตาแล้วมวยปุ้ยจุยเพราะฉะนั้นเราเสียงดำหลังตาแล้วฟิงว่าเฮมตัวเตะส่งเตะปัตนีน่าจานตัดได้ไหมขยันจังนี่แล้วมวยปุ้ยครับชอบเลยครับอันนั้นลูกตุ้งเกศนุ่งครับวิรควลขมิดวางจุนี้นั่นหลังเป็นตัวหนักส่วนแล้วฟิงวันด้วยผ่าตาเงี้ยเตะวันในผ่าซอกจุดเตียงซอกเนี่ยพอจะใส่เทียมไหมปฐุมนัดหลังงัดไล่พอโพสิชันดังล้ำตัดได้ไหมแต่วิดัลฝักส่วนละนุ่งเบรมันหมดเราตักอินตลาดแม่กันนี่ปักขันหน้าพอมันหมดช่วงเราแล้วเรื่องดีกันก็ฉันจูแล้วเรื่องดีกันเอ็กซ์พาร์ตอาคานี่ฟัลต์กันมาช่วยไล่ไปกลับปังโปรแกรมมาฟังอินอันลิมิตพูดถึงตัวแล้วว่าคือที่คนโอ้ซ้ำตัวปักขันนั่นนี่ตุ้มแม่กันนี่อันนุ่งเสียเห็นอูน่าป้าก็จินฟัสก็จินเจลช่วยปุยหลานแม่กันนี่แล้วรินดิกะรีวิว75 in ฟ้าตะกินมาคุยจนนุ่งอาเฮียนเจลช่วยปุยรอนตลานะทินสมัยนุ่งอาจนลฟิงกิมานี่จนนี่ไหนเดียวไล่เล็บเปลไม่เห็นนี่มารถจุดที่ไล่จนลรินดิกะฮิจูเล็บเปลตูจนมีดังตันจนหาสตวงนุ่งละมาทีมเมย์แล้วมวยปุยเลยที่วิดัลฝักส่วนนั้นหลานแม่กันนี่แล้วรินดิกะฟิล์มกูต่อครบไหมปันนี้น่าเจลช่วยปุยหลานแม่กันปฐุมน่าเชียนป้าเท้าแล้วฟิงกี้มาทริปุระหลานแม่กันนี่เมื่อปันนี้นิโซกังเชียดเราแล้วรินดิกะพอรองกูลใต้ครบไม่กูลตะกินมันหัวมีอะไรวินก็ได้รอนหลานแม่กันนี่ดีส่วนละเราตัวจู่บางรถประคันนัดเชียงซาตัวอันนี้วางอินลูกเราขันนี่เป็นตุ้งต่อตัวจนประคันนั้นเรารินดิกะรีวิว75ปัตนีนะเจลคุยปุยปฐุมนะลฟิงกิมาจามปุย Riders Club เตUnder 18 gearless final กันเอ็นเวลทุ่งโดนให้race อันรุนจันเวนาตานะมีมไซนะรวมมันอันนี้นปังเตเต้นและนี้กุมสมปริยหน่วยลำอันนี้แล้วนุนเฟล่าอันนี้เห็น flight ตอนขละนี่เเดินเกลัลเวนชูงะ Suzuki Access ตอนขละ number 2ฮะแล้วรถเฟล่าฟ้าไหน Honda Grazia ขละ number 3ฮะ
Burnett L Haunar Suzuki Let Sakhala number 4 aha ani hi silong lammi ani the chuan number 5 he Victor Laramdin Thara ania TVS Entok akhal ani Tlantan dona hmuhnawm tak tak hle maya in sutpal lawmawm tak mai ani atlan phim khurangai khop mai gearless ani takna an chak ve papat hle maya hey off road ania hmuhnawm tak ani ron mai da track ka tuna hian tlan khopei rem mai ni hey en tu mi puipon thanem khop men lo au na sa ni amma sabera tlan hi tunga ni access Suzuki access khal kelal ven chungan ma chhuaya chumi dota lalun fela flight khalina dota ni flight ki pick up thariyo maya chu function ma te boron foi te poni mai thei ma sa ki lalro fela ron pel don lalro fela ani ki Honda Grizz khala oh Suzuki access an tlan san patlau mai pathumna flight oh Burnett ate tai palhlau mai lalro fela tlan fal ta dei mai ma se elai hi tu pala position dang duai thei ni wangin hianin lo thlir na hriat mai tuna nung lampanga access ma se ki atuda lalro fela an trans pa herrem le position na dang lampa flight pakhat na di ta hri tuna joanin fela patina la tan lalung fela patina la ni hri tat mai lalun fela pakhat na alatlana atuleta access an dang boxi lalro fela atuleta balna ta pel Victor aro action baron tuvele ta ringot mai ava puyen lalro fela fana ina khalhi Honda Activa ania ni chikha kan soi sola Grazia kan hantia ti sol palni una ton flight in march wetlat mai lalun fela Victor Boron tlan le ngat kata ki una ton lalun fena zema bok lampangin flight in march we mega ni access in the Suzuki access level lalven chunga panina ni mega patumna hin tueron tlan patumna hin Burnett silong tanga lokala ni ani ki patumna din na haw mega dalro fela kalina din aron hawle tani nung bera Victor atlana ni ento flight in tuna so ma shwe tat mai so access tu vele ta mai avahan in bin na sabe kelal ven chunga Suzuki access tung le no to tan vele mai Burnett am pel man lo tlat Burnett ta patuna let's ani nine hama jang boka akal atlan veinal na vele ro fela ki ritau leka patumna din huna haw padonen tuna hianin lalun fela flight in march waya kelal ven chunga access Suzuki access patumna Burnett palina lalrot fela fanai ni me kani lalrot fela ke podium zo donem lo thirang pakatna lalun fela ma fal takin ma koi to ni Burnett ta patina ro kalta access ron pel tan me Burnett an problem na imi lalrot fela ron pel don kelal ven chunga patina ron ni ta dai mai an pathumin fight don tlat mai chu wang chon pakhat na ti lo ki chu la chelo pakhat na po ki thu the ni pani na in chu pathum ma no mani lalrot fela Burnett ne kelal ven chunga te thule ta lo mai lalrot fela pokani mo lalro fela turang lalrot fela tu tlan ma sa do Burnett zo kan ki tlu rot fela ron suak ta lo mai Victor fela va nei don tani Victor an nung bera tabik lo Burnett ta tlu lo mai pani na din tu na haw line Victor palina ron lang kai ve Burnett an nung bera ta poyem silonga ta ron tel na ta tel renen lalun fela flight in march we me kan tuna hian lalro fela kian in off road ta era vuwa ma se chuti chung chuanin voi thum ko ta in her voi ni pakhat na lalun fela ania panina kelal ven chunga din pathumna lalrot fela fana ite ania ei ponchon ha ka wang hianin muthiam an harang reng khop mai kan an soisual no kan ming te pokha in hriat thiama kan ti niang chu flat track open final hmuhnawm tak kan thlir le do 9 bot saina tuna na kalmeka
an kor hak number telen ming te han soile mol ta ila atho me poncho number 1 hi Samuel rin sanga ani long tlai tlangwal ani long tlai racing team member ania hero impulse ron khala ti chuan number 2 lotlan puya ani hi zampui tlangwal ani zampui racing club ania impulse ron khala then ramthan kima number 3 ron ha ani hi KRC nia impulse ron khal boka then number 4 ha hi zel khoi puya rebif 75 ania impulse ron khal boka tuna hian in rem felvel me kan like kalpol nuai gan la retiam chelo mai tai ni te chuan poncho number 5 ha hi b zoram chana hania ARC nia impulse ron khal boka ti chuan poncho number 6 hi Andrew lo rot fela rebif 75 ania R15 ron khala ani chi hian R15 khala adang zongin hero impulse an khal vek ani hero impulse hi an khal thiam viong ani a thabik vio ti ro chu pureman nakina ron soi zel durangai taila thome tuna hian kan thlir mek hi flat track open final atlan turte ani anin rem fela ti chuan flag an vayanga an tlan chuk ngalang jump start lovina langa jump start chuan an position khan back tir thina chubang chuan starting hiti funga le pureman han comment ve hal selang thang Samuel lon chokop mai ma foi nga la atiang flat track lampang ai chuan 30% value chu start thina ni ma se Andrew road felan ron pel kat mai Andrew road fela ma foi kat mai o an rol phei Samuel bai ka chak do zong nge a pel phei le ha Andrew road fela novice ani open a final loot ve tlatani chuti line ram than ki mate po novice rider an nia la than puya tripura de po final Andrew tani novice Samuel rin sanga ron ngam bi khop mai long trai lam pangi chon hu dat trek an nia voi ngam baza solai chon an tlan thei wang le to na race upon low organized to chu wang jo flat trek lamah hi chuan in pan son viau ni Samuel falto khop maya Andrew tu tlang lampang in panina hab ve ka ni thumna ki tu ve le thumna kian seller shoi puya teammate expert rider senior a block ve ngan nga thei tlat mai teammate an ne Andrew khian tight dawina kuala dawin exit le box ya zeller corner car chathi khop mai dro zeller shoi puya heti lei thei wak lo ni expert rider pon du nai novice rider panin man shoi ni open class a chu zia chu jet track ani hianin anol pui hi an tlan thei viu tina anianga pakhat na le pani na ki novice rider ani pathum na ki zeller shoi puya expert rider ani thu ani and to be pui pon thandem khop maya ai akuvio to na maro chu atnai nai en khan do ne maro chu kanin khap deu mola biti palom theni wangit munom tak zeta open he an ngai san em ania open champion ni hen tungar kar thina ni mumna anung lama ram than ki mate hawn tlana Samuel a fal tel mai panina Andrew road fela la ron tlan adota zeller shoi puya alu khal thei big lo corner car chathi thak lo dro zoria palina la tlan ni corner Samuel an nal takina ron la ni po hi no visa kam pakhat na lo ni to ni race tlan zo kan ta kan Andrew road fela panina la tlana zeller shoi puya pathumna lal than puya pai khitik lo em ni a khuna sabe a head gasket vela lik ni nge du ni mi chun exhaust lama a khu chu kan ni chu block train ron chu kan ni khuloi loi me ni an mani shiat chin angai khop me te comment dur ni chuan asan chu poncho an han poncho rongai nang vek box sian number kha wa pu nge ni he te ra kha ta han en chuna lo te tham to box sia an soi sual dem nok chang thina amin lo khiat thiam kan pai sei ni Samuela kan sakop mai Samuel bike chak thata kan ya ko sang pui te ho pon notice event vela hoi tam tak lo zu tel pui to ni Andrew road felan panina lania pathumna zeller shoi pui palina tripura tanga local than puya pathumna mek ma se bike ha san na mo do tlat me atlan chuan the ING na train khuloi loi mai ni na sanga le Samuel pal takin ma shoi to ni hi chon hu dat vela no practice train motocross ai concentrate in circuit lampang hi chu tiwak lawa apun bon khop mai he dal than pui khi a figure ke la dai shim mai ra khal zut mai tlan chak riu ni khi
ring men than hem khop maya unom man thi tak zetani zela troi puyan Andrew Rothfella ron belta la than puya palina lawmawm zela troi pui rider championship poina champion tum ru em mai ani chu wang chon ni tan chon point claim te po hi ru em ani ram than ki man hnung lam pa te nok pa ron tlana anung le azore ya Samuel tuna local mek hi zela troi pui ani a palina tlan mek ani pathumna Andrew Rothfella palina la than puya akhuna sakop mai King race pui tham tak bo sai tur hian sum le pai tam tak anga sponsor te chunga lom thu kan han soi du ni NG Gas Park Plug te chunga lom thu kan soya Mizoram Tourism Department te chunga lom thu kan soya Mizoram State Sports Council te baka Red FM te Khaya Hero te le LBS Suzuki te chunga lom thu kan soi mol ani Samuel atluni lo chuan pakhat na chiang sa ni speed po run down dam leka nung tia zela troi puya Beef 75 rider pathumna teammate thau Andrew Rothfella in Samuel corner pool takin ron tlan to atluk lo chuan pakhat na kani don ti chiang ve mani tluk lo khani mai to chuan tum to ni san chu tlan fal to a tluk chuan point om lo Samuel rin sang anong tlai bike te achiamo atua modi lo chu Samuel tan chuan hi bio to ni la cái laptop lam pan nai to ain fal nei dan chu tikhian drone so tang khian lang reng o me Samuel ti fal takin tlana patina tlan mek hi Beef 75 rider zela troi puya ania Andrew na ron pel le to zela troi puya Andrew hi ti thei view ni novice rider ani expert rider ron pel le tlat mai position na dang lam tlat zela troi puya pathumna om thale to ni Samuel rin sang fal takin ma shwe meka patina pathumna palina te ki laim pel thei vek an ni patina tuna hin Andrew Rothfella tlan meka pathumna zela shwe puya palina lar than puya tripura lampang tang local zampui tlang dung zampui ran der slap atangin palina di puna hau meka ni ma se bike lampang a khian har satna ong me shwe do lui me tlan thon zo gem Andrew Rothfella tlan meka ki ram than ki makhi ado da khian atlana ma se chu lem to ani chu no result hi ken thiam thei mai on da Samuela pal takin ma shoi me ka ni elahi nikum lampang ngai to za khuk dan ne view maya regime lampang namin ti sak ani ya fire department in hian min khuk saka lo den nuam takin ain tu te tam pon nuam takin hian om thei pa ni no kal zet ani Samuela na ron tlana ni zong ta chiang sa ni ai thato khop mai pakhatna Samuel rin sang long tlai racing team mania fal takin pakhatna ahawa jona hnung lama hian panina zel khoi puya Beef 75 ron thlenga ten pathum na hi Andrew Rothfella Beef 75 anni tuna chu circuit race final kan thlir vele thungdo na up to 165cc expert stock class final atangin kan trananga kan muang hian a ding mal ding hnung anom ta thlu maya first row second row third row thlengena uma semi final ati thadan azirin ati thade kha malama amala tara hian an oma de chonan dotami deng khana second row third row khating khan anin tlarta ani a chuwang chuan anti to anti thadle thadlo khan kongro wa su hle maya first row ding te hi chu anchan sa thale ani tunaron tlan turte hian ming han soile zoi taila thome first row hian zelal khoi pui Beef 75 ani hian Yamaha R15 V3 akala anwa hian Yamaha R15 VT vek an khal ania first row tho hian lal rot sang NXT then second row hian David lal fak zuala le bizoram chana ARC te an oma tiang chuan third row hian lalmoi puya ARC le lalrindika Beef 75 te an om ani Antlan ta a jump start om lo munom don le ni ron don stroll lom khop mai zela shoi puan first corner sang chat lal ro sang ana to ta
pathum na kitue hriat mai lo ni lon si poimo em bike chak dan hi nang to sia tlan suang ma sa ni kha poimo ni tuna kan mu thei lo mai the starting light om veka buluk takin detector po kan nei veka ni light thim ma chua kha keni so kan rem ti lawa penalty true position kan back ti ra ni lal foi puan ma fuaya lal ro sang na to ta ni pathum na lal David lal fak zuala ron tlan ni David lal fak zuala po tang khop mai championship point fight thei din buna tinga lal foi puya lal ro sanga David lal fak zuala lal moi puya ten man foi ni price te athat ba ka kumto borbo na ania wangin antang em maya chuwang chun atlan pon tlan chakani kumdang zo an tlan chakem ni o ti thein ka pia zela foi puan ma la fuai dungla ma la ren dikan lal moi puya ten nuan don me ka ni zela foi puan ma la fuai lal ro sanga chuan David lal fak zuala bi zo ram sanate ya zui me ka ni dungla ma hian in lal moi puya le lal ren dika ai thur bing vengat la bokani helai mun hi traki sep thayang bera kan ti ania an tlan chak to sia enge moi han accident pom ma se sep digeri kan nei tha anu ai tlan le thei mai zelani ro khar chu hanen mai chuan thlir ran thiam an har khop mai an mani kha chiang tak tan lo chuan comment mai po kha ati lei thei lawani a he e pure ma hian kha chiang lo khai David lal fak zuala a break sual ta mai nen non la lo ka a control zo lo ni sike na lut chak lu to ni na nau te kha a pel lo chuan a foi tu chung mai lom le ke mau man don sia he ga te po hian an chu an back protector te chest ga te kan bu tir be ka ni safety hi thathayang ber ngang kalpui ni MiMSA hian ati khopana khan na ron le theima sela force na khan an nal tuk mang kat lo zela safety gear ni thale ti kang chang khan alang chiang le ni zela foi puan ma foi me ka ro san ada to ni zela foi puya ma foi rei do khop mai a lal fak zuala la boy pui me ka hela ma hian tren kadin kena chak tok tak mai nan ron tlan thei ziai me a tilai corner hi dik tak chak si kwal thiam nga ya corner a hianin in level an tum thina corner khar thiam lo chun hnung mi de khan an ron dok sok mai ron pel to mai thina ni zela foi puya dal ro sanga bizoram chana ren tikanal moi puya ten ni tunam position a chuan David lal fak zuala up good temina tina de uleka chuwang chuani na ul de uleka wangin atan zom thei to lo mai o mangeo kan tia uyom don ko mai a Yamaha product V3 hi bike chota kan dia in race abo hian in V2 te boron tel tak na in final an du zo lo ni V3 hi VVA technology ron hang ania so baga 7000 rpm ve la ro in ki hi helai race na ta na tu sa ma nia a hom je ta ka chu valve timing ron thak ti na ni MiMSA a tho dan kha 7000 rpm ve la ro in thaka chu chuan in racing mode angin a kal pui ti na visual na kan hriat thiam dan ang chu ni obe mizo tong hi chuan soi fi har to thina ni e tuna hian zel foi puya fal takin ma huaya a fal ti yo ti theya ro sang na do ta mizo ram chana ali na au me ka ni ai race ka hi tu sam lawa ma se helai mun atang national champion te po pathum kan lo nei to ni chu bang chen helai khol te la mang to lang si hian in racing hang tang kai em ani enge mo tak chu azir chu a helai tang hin skill hi a develop the ani ti chu chiang re go me national champion pathum kan nei to a national kan trophy lak hi chu atam to soi thak a soi se na ni lo ni council sport council te bon voi tam tak milam pui to ni guna hen national kema pathum kan omme kan ni MiMSA rider guna zoria pathumna la omme kan ni elal foi puya tial dipila accident pa khan ke prem ala mana ulama na nautea le bizoram chana ya si te
na in chu me ka ni ke nan ron tlana hilai sken po hi ma te ka chuan in tire full zai khian tlana kon ti te kan ta atang ki chuan an lai ngam du tuk lowa hengte an speed kan cut down theih nom chun ni ang khal chak to lu tuka trekin a zo to lo ni dik tak chuan an skill a sang to sia chu wang chuan in heng kon te po hian ma ni ti tim tu ta na kan da ani do ber mai kon khi an ma ni ti tim tu ni na chan chu asana bang khan Hemi an handlebar khan a patai phathina rom chuan an speed down nan hetiang kon hi da fur mai ni sina tlu de bidal fak zuala kha ngai to mani lawa khi ang le wanga le min aul dewa mar chuan khal chui sel tur ro chuan aku da ul dewa wang khan ngani a khal jom thei to lo tur ngai ni a pakhat na zel al khoi puya rebib 75 ania lal ruasa panina ni NXT hania ti chuan pathum na hi bizoram chana ARC hani tuna chuan 165cc to 250cc novice stock class final kan endona hmuhnawm le hle don ania first row hian in RC rin fela NXT CBR 250 khala then first row tho hian lal khoi tlong NXT CBR 250 an ni pani hi NXT ve an nia semi final velan position thale tina ni first row anding ti chuan second row hian Andrew lal road fela rebib 75 CBR 250 David lal ramoya silong RC 200 ti chuan third row hian lal thang moi ARC Duke 250 then third row thoram than kima KRC Duke 250 khal ve thunga then fourth row hian in ama NPC and lal mangai sa ding thunga ni hi KMC ania Duke 250 akhal don ani sumtam tak senga sponsor tu te hi NGK Spark Plug te ten Mizoram Tourism Department le Mizoram State Sports Council te baka Red FM te Kaya Hero te LBS Suzuki te anian chunga hen lom thukan soimol mol ani tuna kanen le tur hi kan soitak ang khan 165 to 250cc novice stock class ania Tlantan don jump start low in alanga tlan le ta miam mai en tu bi puin than hem khop mai kona kual film kurangai opisian dit lutlat mai arsilal referan ma foi ta dai mai PCN di nesona la po trophy voi ngam bazat lo la to nia tung kum ta khanin Red Bull Road Rookie Cup zero manel poina nang chi chei ani ma se Friday return fa in zero banal rang pu ka champion zo ka puan ani hita an left time te engkim anena wakan chu ban zero manel hai kluk viau tinani arsilal return maron foita la siken ang kata thang boy siken kat lal shot ruang kat vengai tlat chumi lo zo break kluk ani mai position dang lam ta hang boy pon atlan soga ma se na tlan du de arsilal rin fela NXT ma shoya lal shot ro NXT thoina dotani le siken kat khang ti ti tur ngani le siken kat hi kan rule sanga jon true position back ti ani ma se kan rule sa in jeda na chuan tum reng wang le advantage nei tum rana siken kat hi true position back turani tini ma se tum reng wang ti khan thil tam tak akok theya tuna siken ang kata po khanin thil boy thil video sang kan enin lal shoi tlong khanin akat lo chuan ma mi sutemo in break lu kemo ania tu than tu rom lo chu wang chuan ama himna tan akat ve kha ngai ni chu wang chuan ngai na thiam na aw mani chu ma le kan ngai ni ngai na thiam na aw mani mo le do ber mai arsilal rin fela ron pel ta dai mai lal shoi tlong an siken kat tu ber khania ram than kima Racing Club there David lal ram mo silong Andrew lal road fela Rabib 75 ten huan do la ni kona ron lu le meka lal shoi tlong ale anung chiami arsilal rin fela ki novice championship poina mashuai tu an nia ri chazok te ki champion na chan san nei chan don vai tang viau ni dung lama khen fong ta ka khian lal thang moya aron tlan ve mek buka ani thi trek kona tlan chuak lo mai ni ching khan an han boi deu nap khan aron lut le an bual ta deu ni
แล้วทั้งบอกเห็นนุ่งเป็นระบบแข่งมาเสียจำเป็นสิบปีน่ะทีมตานเองก็หมดตั้งแล้วก็ถกช่วงไปดูนี่ดีนะร้านงัดก็ตอนนี้ฟาวคงไม่ Final เขียนที่ประตูชวนนี่เป็นเพ่งอะไรนี่ละเขียนนี่เฮ้ยเราตัลเบเซล่าอันนู้นเป็นระบบแข่งฟินิชมาเสียไฟนั่นละอันกลั่นล้วนส่วนอันกลั่นส่วนฟินิชได้นั่นครอสส่วนpointนี่อันหูเวทุกขึ้นมาไอ้ที่จำเป็นสิบ point นะ point โมเอ้ไม่มาวางอินอันนู้นแต่ point นู้นแข่งฟินิชไลน์ครอสตัวเรนอันไปแต่ point นู้นจ้างฟินนี่ให้ตัวลงไปจุดนี้แล้วช่วยล้วนมาแล้วช่วยเซลจะมีสวัสดีไม่เท่าอันสิเราเรียนฟินนั่นตัวนี้ถึงหน้าเห็นรำทันที่โอ้กลั่นชั่วจัดรำทันที่มากลั่นชั่วอาศิลารินเฟลบอกรอนดูดแล้วนี่ค่ะอาศิลารินเฟลค่ะปฐุมนัดกลางไล่มามีกลางส่วนนั้นรอนดูขัดประเทศนี้แล้วช่วยล่วงอ่ะ NXT มาช่วยแม็กแล้วรินเฟล NXT เท่าปฐุมนะรำทันกี่มาแล้วตรงนี้นี่แอนดรูรวดเฟลรำทันกี่มาน้องรู้ตัวก็เทียบเทียมมันพัดทีมครบไม่untuk tu kumdang ati lo dan ang deu hengen kumjon hak tira number pethewa ke afel faizo na na ti ani na chungin commentary a chuan an tlan chak box sia boi thak lek lek ani an thom noi nang teka hian chuan ar khop mai lai sike nang kat na lai khan ya kat mai a ma bi kan akat mai akat ve mai lo ka chuanin ama tan po kan lawm ve theini a thena chuanin tum ve ra tum wang rengin an hoi zek zek han kat sau thina khang deka chu penalty kan pachina tum re sai ro hi chuanin lo thei loin kat angai ni race accident ai chuan race ba sana ma ta bo ka pangai na rolin kata a chan chu accident tam zo ka thlen lo nan kha pi angai ve tla tani chu ba na tu ma penalty kan pe lo ni kum bul race te ni kum lama te bo second kat penalty pek lo kan nga ni a kat chana kha committee ten huduk takin video te kan thlir non thina chuta tanga decision chu siam ani una po akat tu khaya la roi tluang e ma roi mek tu ni ta pakhat na la phoi tluanga NXT ania pahnina asilarin fela NXT thau pathum na he ram than kima KRC te anni